Okay, can we start now, Dokter? Yes, Can we do silakan. that? Baik. Silakan Pak Nana. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, guru, dan para cikgu. Kita berjumpa kembali di Malindo Connect 2, seri yang kelima. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan dua narasumber, ya, yaitu yang pertama adalah dari Indonesia yang diwakili oleh Ibu Irma Nurul Fatimah dari GEG Leader Kota Depok, ya. Dan yang kedua dari Malaysia diwakili oleh Cikgu Nuraina, ya, dari GEG Kota Kinabalu. Gitu. Dokter, ada sambutan? Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian. So pada hari ini merupakan Malindo yang kelima yang melibatkan guru-guru daripada Indonesia serta Malaysia seiring dengan program Malindo 2 kita pada kali ini, siri yang kelima, menemukan daripada Malaysia Puan Nuraina binti Mazlan Alais Samad, iaitu bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat Johor. Beliau merupakan guru sains dan sekarang merupakan bertugas di PPD Batu Pahat dan merupakan kapten kepada JJ Kota Kinabalu. So pada malam ni dia akan menyampaikan pembentangan berkaitan dengan berkaitan dengan pentaksiran pembelajaran berasaskan projek dan AI generatif. Dan kita akan mulakan dengan Ibu Irma berkaitan dengan Read Along and Google Art and Culture. So jadi kalau sesiapa ada soalan nanti selepas pembentangan daripada kedua-dua pembentang kita, bolehlah menanyakan soalan di ruangan chat ataupun buka mic-nya. So tanpa melengahkan masa, kita persilakan Ibu Nurul Fatimah untuk memulakan pembentangan beliau. Dipersilakan. Silakan Bu Irma. Ya, terima kasih Pak Nanang, Dr. Basha. Hello everyone, nice to meet all of you. I heard that we have a friend from Japan and I try to speak English as much as I can. But maybe I will mix it with bahasa a little bit, yeah. Because it's such an honor to be in here. This is my first time in Malindo Connect, and I would like to share about Read Along and Google Art and Culture, which I usually do it at my school in Lazuardi Al-Falah. Okay, I will share my screen. Okay, hopefully you already see it. Okay, let me see. Is the screen on, Pak Nanang? Yes, screen on. Okay. So actually, these two applications I like both of them, and I use it in my class when I'm teaching art, and also sometimes I teach language too, because both of it we use Read Along because English is not our mother tongue. Is not our first language, it's not our second language. This is our foreign language. So I think it's important for the student to learn English as much as they can, and they can use it through reading, and it will encourage them to love read too. So I will like to explain about Read Along and Google Art and Culture. Okay, for Read Along, student can use Read Along to build their reading skill on computer or an Android device, an in-app reading buddy named Dia. So we have like a teaching assistant, which is Dia. They use Google Advanced Text-to-Speech and voice recognition technologies to listen and respond to students with real-time feedback and encouragement as they read aloud.
I like this application because we can adjust it with our student reading level, and we can use it in our Google Classroom. Before, the beta version is only for Android, so we can install from App Store in Android, but now we can use it in the Google Classroom too. Okay. Nah, in Google Classroom, we have Read Along here. Actually, it's already installed in Google Edu Plus, I guess, and also Google Workspace Standard. We have Read Along here. We can use it as an attachment for our assignment. So this is how it looks like in our Google Classroom. And this is, we see that we can choose the language here and level read. We can select based on Lexile or based on grade according to what we need. And we can see here 3BR3L. So we have a code for each reading. And then we also have a question and answer based on the reading. So the we can know their comprehension, we can know their understanding about the stories. Okay. This is the sample of the text. So we can use it to read aloud so the children can hear them speaking, and then Dia will correct the pronunciation, and also will give us like suggestion, feedback. This is our student, try to use it. Wow, that was fast. Quiz time. Nile is in dash. Look, you got it. You win 50 stars. The Egyptian people became experts in growing crops. They became rich from growing and trading crops. The Egyptian people built new towns along the Nile River. So the first session is Dia giving feedback for Arefa here, and then she listened, oh yeah, that was fast gitu ya, and then she tried to read it again clearly, and if she have some wrong pronunciation, Dia will try to give feedback instantly. This is Kanaya. She's using her cell phone and try also to read it. So it can do both in web and also with a phone. And this is also two students try to use it. And what I like is we have the accuracy and comprehension analysis. So this is the student, and we have class distribution on accuracy. Who already not started or need more reading, who already finish it, and we have the graphic here, and also the common word that need to practice. We have like 100 ancient, pharaoh, leopards, something like that. So the student know the report what is common word that need practice. And also question about reading, like how many class attempt, is it right or wrong, and correct on the first attempt is green, and incorrect on the first attempt is red. So we can read from this. Okay, I will show you actually, this is the dummy class for the teacher, English class, read along. So we can search it here. For example, we create an assignment. And then below is we see the read along. For example, this is read along class. Okay, I will open this.
Okay. It took for a moment, and they come up with the book. This is what I said. We can choose the language and also level reading or decodables, Lexile and grade. I usually don't use Lexile, but you can use it if you already have measurement for your student. But I usually use it with grade. For example, okay, still loading. Okay. For example, if we choose grade, it will show which grade is the book. For example, for grade 3, I will choose grade 3. It's also available in Spanish and Portuguese. Okay, this one show that we have 5 questions. So if we don't have a clue about the question, there will be no question in this reading. So I will try to search for who have a question. Yeah, this one. For example, Mozart, the composer who wrote the most. So we load the story to read, and then we can attach it if we are ready to launch it to the student. And we can also try the student view. Try the student view, it means that we open the book and we can choose actually for reading aloud or only for silent reading. If we want the student to read aloud, we can choose read aloud. Okay. So this one, this is like this. If we try student view, then we see Dia as an assistant in read along. Okay, we wait for a second. Actually, it's pretty easy. You can use it as much as you like. You can use it in the library time. You can also use it in English language. I hope someday it can be adjusted with Indonesian language. So not only they're learning English, they can also learn bahasa through this. But I think maybe if we suggest to Google, they can have Indonesian language too. So this Let's is read. Mozart, the composer who wrote the most. this one. I have to speak Mic turned on. because I'm speaking in the Google Meet. Okay, yeah, okay. I will speak here. Say Wolfgang Amadeus Mozart was. If I say it wrong, it will not. If you It need will help, not tap turn my to photo. blue. Okay, in 7. Wolfgang. That's why. So, this is also for learning comprehension, also for teachers too. Born. Okay. Mic turned off. After finish, she will show the star and also give questions time. in the middle of it. Which country did Mozart grow up in? Okay. This is how it looks, yeah. If we are ready, we can attach it to the Google Classroom. Okay, that is for read along. I will go back to, I will go back to the slide. Okay, we can explore it along with our student and we can see their feedback. Some of the students said like, if I'm not saying loud enough or clearly,
sometimes they didn't turn on the blue letter, but sometimes it turned on. So it still needs some feedback too for Google team, but they like it a lot. I actually use it too for my special needs student, because some of them have a comprehension below the grade level. So I can choose different grade level and different book for them. And now it's time for Google Art and Culture. This is also something that I like because not only art, you learn a lot about so many history, and also places, pattern, color, and also games. I like Google Art and Culture have a lot of games, and it updated. And what I love the most is visiting museum online, because it's in HD, so we can go to other museum, and also we can pin it as our favorite. This is the home page of the Google Art and Culture, and we can see this is one of my favorites. So the one that I like, I will put a heart, and then they pile up in my favorite art and culture theme. And then I can use it for teaching. So this one is like, this is one that I like, a virtual museum day out. So maybe I can show you what it looks like. This is Google Art and Culture, my Google Art and Culture. We see that we have Google Art and Culture experiments, so many experiments created by artists. We have art puzzle, we have art zoom in and zoom out, and we also have many categories like artist, medium, art movement, historic event, and historical figures, and places. This is if we want to explore by time and color. So if we want to teach art history, we can go here. And also different theme, yeah, like a virtual museum day out, and also very much popular topic here. So if, for example, if I want to choose one in my favorite, I can click here for art movement. For example, the minimalism. Okay, I only put heart in here. If I'm not put it in my favorite, I will click here. I can also share it with someone, the link, and I also can copy the link, so I can only share this to the student. Okay, in play, we can play a lot of things in Google Art and Culture. Art zoom out. Okay, we can choose an artwork to zoom out. For example, this one. It took some time to generating. Okay, we can zoom some part of the artwork to show some details. Okay, wait. Okay, like this. Wait. Oh, couldn't do it. Wait. Let's see the... I think it's because the connection. Let us explore something else. The one in virtual museum day out is also suitable for student that we cannot go outside. We can play the video and we can visit some of the museum. For example, here.
took a minute. Nah, this is, we can enter the museum here. It's agak berat nih. Coba saya cari yang ringan ya. Ya, Karena kadang agak ada time dulu nih. Because it save a lot of picture, a lot of HD image. Nah, enter gallery. This is from Museum Batik, Pak Nanang. Okay, so we can see, for example, we want to see batik. Oh, it have a sound. Batik sampai anytime, for example. You can pause the audio. This is batik pagi sore. Why we call it pagi sore? Because you have two different motif in one batik. This is from Museum Batik Indonesia. This some influence from China too. The motif, Chinese folklore symbolizing joyful marriage. And if we want to go back, okay, click and drag to rotate. Okay, dismiss. Now we can zoom out and then we can search again for the other motif. It's actually like visiting museum but not in real time. So we can choose which one, for example, this one. This is batik tulis kontemporer pesisir Ayam Asuh. So this is pesisir is like near the sea. Near the sea, usually they have colorful motif. Sometimes the inspiration come from the what do you call it, plants and also animal in that area. So there's a lot of batik variety in Indonesia, I guess. We can go back here and then search, and also we can use also do it in other museum, yeah, because this is batik. Okay, and then we can search another theme. And we can also visit, I guess, another museum. Now, this is Van Gogh Museum. We can do a virtual tour with the, yeah, I can show you like this. This is Van Gogh, and we can also walk inside the museum and see the artwork. For the student, they like it because they can see it in zoom in, and then they can give opinion about the painting. This is in Amsterdam, Netherlands. And we can also share it with the student like this to their classroom, Google Classroom. Nearby is about I think museum nearby Indonesia, yeah, if I'm not mistaken. Yeah, betul. So we can visit like Erasmus Huis if we have it. Museum di Tengah Kebun, Satria Mandala, the one that have it, I think.
This is Ciputra Artpreneur Museum. We can search for museum nearby our location. This is near my house, and we can search also for its direction. So if we want to explore in our place, do we have any museum? If we visit one of the place, they will search for location and choosing starting point. Okay. Okay, wait. Sayangnya yang play nggak bisa ya tadi, coba deh. Kita kadang-kadang kalau main-main ini lucu-lucu sih. Ada yang mice in the museum. Kalau ini I haven't tried it before. This is AI audio experiment following 2 curious mice. Oh, okay. We can launch the experiment. Follow the footsteps of August and Pearl, 2 mice on a journey through the world's most renowned museums. Through their eyes, we'll discover hidden beauty and unexpected stories as they explore the world of art. Coba lihat ya, art view misalnya. Wow! Look at this, it's so different. It's like a bird's eye view of a street, but not really. I see what you mean. It's all greens and blues and grays. And a bit of sandy brown, and a tiny bit of red. It's like the artist just painted the feeling of the place, not every single detail. Exactly. Like he's showing us a city street, but it feels dreamy. It's oil on canvas, you know. 1963. They used to use these special oils to paint. Oil paint. Makes the colors so vibrant, doesn't it? And the shapes are so interesting. See how some buildings are missing from one side? Make it look more geometric. Clever. Makes it look flat in places, which is very cool. I wonder what inspired the artist to paint this. Maybe a walk in Berkeley? I bet he was inspired by the way the light falls on those hills. It makes you think of how nature and the city come together. Shall we find another one? So the two mice are talking about the painting, and they can the student can see their perspective. Maybe if they miss something in the painting, the mice can told them how they view their painting, this painting, gitu. Jadi this is a very good example. If we choose random artwork, they will bring random artwork and then comment on it. Wow! Look at this painting. It's called The Absinthe Drinker, and it's painted with oil on canvas. It's so different from that city street we saw last time. He's dressed like a fancy gentleman, but he's drinking absinthe. It's mysterious. I know. Nah, dia bicarakan bahwa he talk about that the gentleman is have fancy outfit, but he's drinking gitu, for example. So the mice will comment on the detail in the painting. This is a good exercise for the student too. Okay, actually so many things that we can play. Block beats, Descent of Serpent, Geo artwork, block opera. So you can play song by stretching the block, and puzzle party. We can guess what an artwork is, and so many more. So you can explore it by yourself. But I guess our time is limited. Maybe this is that I can show you. Hopefully you can explore it later with your friends and colleagues, and try it with your student and ask their opinion about it. I think that's all from me, Pak Nanang. Okay, thank you, Bu Irma. Okay. Yeah. What do you think, Doctor? Wow, this is really amazing. Whereby that tonight also we hit around 51 participants for our sessions. And Ibu Irma, I got one question here regarding the read along. So how you ensure that the students who are
who are very slow learners can upgrade their understanding in English with read along? How you manage to help them? Actually, we try like the one who's struggling, we know their reading level, and we Yeah. try it with maybe 1 or 2 grade lower than their level, and then with my special needs student, they like the visualization, and also they feel that they're not being differentiated with their other student. Jadi salah satu murid saya dia itu suka malu kalau dibedakan sama temannya. Nah, kalau read along kan terlihat temannya baca juga, aku baca juga gitu. Tapi sebetulnya reading levelnya beda. Jadi they gain confidence with that. Dari tadinya kebetulan ada yang kita pegang nih kelas 7, dia sebetulnya levelnya masih, level bacanya masih seperti grade 4, grade 5 lah. Grade 4 gitu. Jadi masih dicarikan bahasa bacaan yang lebih rendah, tapi dia tambah lama tambah seneng dan minta lagi malah. Jadi he's asking for more reading and it helps his pronunciation gitu. That's very good, Puan Lindu. But by the way, Pak Nandang, mungkin we open up questions for any of our participants here. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh buka mic dan tanya pada Ibu Erma. Sebab Ibu Erma juga banyak pengalaman di Indonesia. Saya pernah pergi ke sekolah beliau di Sekolah Al-Falak di Jakarta. Ada satu pengalaman yang sangat menarik. Di dalam kelas ni mereka pun menggunakan Chromebook ni, Pak Nandang. Ya, Di betul. kelas mereka. Ya, Bapak mungkin Ibu, kita buka silakan. soalan. Kalau siapa ada soalan, silakan. Kalau ada yang bertanya silakan bisa buka mic atau dari kolom chat ini silakan. Ya, sebab kita pun ada juga guru-guru trainer yang sebelum ini daripada zon utara, northern part of Malaysia, who attended their training for GCT applications. Kalau ada soalan, Cikgu Putri ke atau siapa-siapa boleh tanya di soalan macam ni. Sebab kita manfaatkan daripada ataupun Cikgu Danish, if you have anything to ask, you're allowed to switch on your mic also. Ya. Because bagaimana pula dengan do I have my pengetua GB here? Puan Roza. Guru besar saya, kepala sekolahnya ada di sini juga malam ini. Because Ibu Nema ni juga ni kepala sekolah ni, Ibu Roza. Puan Roza Hiran? Betul Basha. Ya, silakan. Terkesima lah. Very good dah. Satu pengalaman yang baru. Tahniah kepada Ibu Irma. Okay. Sebab Ibu Irma ni pun juga dia menggunakan tadi saya tengok tadi arts and culture tu Puan Roza Hiran ni, itu boleh gunakan untuk Puan Roza punya kelas juga. Betul. Okay, kalau sebab masuk saja, betul tak Ibu Irma, masuk saja di website link arts and culture. Ya, art and culture. Kalau yang untuk sch.id gitu ya, kalau yang dari Google Workspace-nya, kita bisa minta dibukakan oleh adminnya dulu gitu ya, untuk bisa, tadi kan kebetulan akun pribadi saya gitu. Tapi kalau di akun pribadi pasti bisa kalau Google Art and Culture. Karena belajar history juga, belajar macam-macam di situ ternyata ya, nggak cuma biologi juga bisa sebetulnya, karena ada tentang perjalanan keluar angkasa juga gitu. Jadi 360 videonya tuh banyak sekali di Google Art and Culture. Yeah, we are so happy to have also our teachers from Japan, Mr. Masato John Yamano. If you do have any question or any comment, Mr. Masato, Hello Masato, John. You're willing, you're welcome to give any comment. Hello. Yeah. Hello. Thank you, from Japan. Mr. Masato from Japan. This is more comment than a question. I hadn't very explored Google Art and Culture much before, but it's very useful information, especially since there aren't many art museums near my hometown. It's great that children can still be exposed to various
works of art. Mm. Thank you. Thank you, Mr. Masato. Okay, thank you, Mas Sato. Thank you, Mas Sato, for your Thank you. comment. I think we should Yeah. proceed to our Sorry, next. only comment. Yeah. Thank you, Mr. Masato. Right, Thank so we're you. going to proceed with our second presenter from Malaysia, Puan Nur Aina binti Mazlan from GG Kota Kinabalu, who going to present about pentaksiran pembelajaran berasaskan projek in AI generative. Jadi kita persilakan Puan Nur Aina binti Mazlan. Silakan. Okay, terima kasih Dr. Basharuddin. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam hangat dari Malaysia to Indonesia. Semua rakan penganjur Malindo Connect, semua pendidik Malaysia dan Indonesia dan juga semua rakan peserta yang saya kasihi. Okay, terima kasih atas peluang yang diberikan pada saya untuk saya share ilmu yang sedikit ni lah untuk semua pendidik, manfaatkan kepada murid-murid kita. Okay, moga kolaborasi kini adalah kunci kemajuan bukan untuk diri kita juga tapi untuk murid-murid kita semua. Okay, izinkan saya mulakan sharing. Okay. Okay, boleh nampak kan presentation saya? Okay. Ya, ada. Nampak. Okay. Sini hujan, so mungkin gangguan lambat sikit lah, lag sikit internet. Okay, tidak apa-apa. Izin mic-nya mati. Mic dia, microphone. Oh, I cannot hear you. Cikgu Nur Aina, you turn off your mic. Maybe the signal, yeah. We cannot hear you. Mungkin mic tu ada switch on ke dia? No. Just wait. Kalau tak boleh, masuk, keluar, masuk balik. Dan mungkin dia punya setting pada ya. Dia kena keluar balik, lepas tu masuk semula. Yes, selanjutnya tu Pak Nan, ni Cikgu Jebat, macam mana suasana Hari Raya di Sabah ni? Pula Hari Raya. Selingat macam TV3, dia dah keluar masuk balik. Aduh, selingan terus pergi makanan Hari Raya, bagus. Oh ini lagi Hari Raya ya? Ya, lagi Hari Raya. Mana Pak Maulana ni, mana? Pak Maulana ni ada enggak? Ya, Maulana, kita mau dengar suara Maulana. Ya, sudah lama itu Maulana itu menghilang. Halo. Ada di mana ni Pak Maulana sekarang? Di rumah ada lebih. Soalnya banyak tamu keluarga datang semuanya weekend. I see, ya. Oke, Cikgu Nur Aina sudah hadir. No, dia kena keluar semula, dah masuk semua sebab dia punya mic tu mungkin setting dia kan. Okay. Last kali kau tak boleh, Cikgu Jebat dia je dah present.
Dia punya bos. Siapa cikgu? Setuju. Nanti nak jumpa kat Sepanggan ya, nanti jumpa, boleh cari je. Ya. Okey. Okey. Bagi saya. Cikgu Nuraina silakan. Okey, boleh dengar Boleh. Silakan. Okey, silakan. Hai. Dah boleh dengar. Okey, sekejap. Kalau tidak kami present tu nanti. Kalau kami Jangan tengerai. Tugas liburan aja. Silakan. Halo Pak Wid. Halo Pak Nanang. Tambah handsome Pak Wid. Pak Wid. Okey. Ya. Okey. Okey, boleh nampak Boleh nampak. Silakan. Okey. Boleh dengar suara saya? Sound and clear. Okey. Okay, sorry for the waiting. Sebab sini hujan, so lagi satu saya berada di rumah ibu mertua saya. Okay, jadi saya guna hotspot je lah. Okay, so objektif kita ini adalah untuk memahami konsep pembelajaran berasaskan projek dan untuk kita kena pasti macam mana pentaksiran dalam PBL. So kita panggil dia PBL lah, taksiran pembelajaran berasaskan projek. Dan mungkin kita tak cukup masa kalau kita nak teroka semua, tapi saya akan share sedikit sebanyak macam mana penggunaan AI generatif untuk kita dalam pentaksiran PBL. Dan ini sharing ni saya harap dapat meningkatkan kemahiran guru merancang dan melaksanakan project based learning. Okay. Seperti yang kita maklum, sebenarnya kita tak ada guide macam mana nak buat melaksanakan project based learning ni. Okay, jadi kita kenal dulu apa itu pembelajaran berasaskan projek. Okay, pembelajaran berasaskan projek adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan murid menyelesaikan masalah dunia sebenar secara kolaboratif dan berasaskan inquiry. Okay, murid meneroka isu, kemudian mereka kumpul maklumat dan cuba cari jalan penyelesaian dan bentangkan hasil projek sama ada dalam bentuk produk ataupun persembahan mereka lah. Okay. Okay, apakah elemen utama PBL? Yang pasti dia adalah berpusatkan murid, okay, student centered learning. So dia adalah tentang masalah dunia sebenar, okay, real problem lah in their real situation. Dan penyelesaian secara kreatif dan kolaboratif. Okay. Okay, apakah hubung kait PBL dengan standard kurikulum? Okay, sebab kita kena kaitkan di Malaysia kita ada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, okay, untuk bagi setiap mata pelajaran. Jadi dalam di SKP kita ada standard kurikulum dan juga standard pembelajaran. Jadi di SKP ni lah panduan untuk kita laksanakan PBL dan SK adalah standard kandungan. Okey, jadi topik asas projek dan SP adalah kita boleh jadikan dia sebagai penanda aras pengetahuan, kemahiran dan nilai yang murid perlu kuasai. Selain itu dalam projek
projek based learning, okay, pembelajaran berdasarkan projek ni kita terapkan juga kemahiran abad ke-21, okay, seperti KBAT, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti yang diterapkan secara autentik. Dan kita boleh semestinya ada elemen STEM dan kita boleh terapkan juga elemen AI. Okay, rasanya semua dah biasa dengan AI kan. Okay. Okay, kita pergi, saya tunjukkan yang seterusnya. Okey, apakah senarai semak pelaksanaan PBL? Okey, untuk senarai semak, okey, ini adalah cadangan apa yang saya fikirkan yang diperlukan untuk guru sebelum melaksanakan PBL. Yang pertama, kita boleh buat pemetaan PBL dengan DSKP, berpandukan pada DSKP, rancangan pengajaran harian PBL, okay, panduan pelaksanaan PBL, instrumen pentadsiran PBL dan juga rubrik pentadsiran PBL. Jadi senarai ini adalah untuk memudahkan guru merancang dan melaksanakan projek dengan lebih sistematik. Okay. Okay, ini adalah contoh pelaksanaan PBL dalam kelas untuk murid-murid saya, okay, tingkatan 3. Jadi saya memang sediakanlah kepada murid-murid saya panduan pelaksanaan dan dalam tu ada syarat-syarat dan sumber rujukan lah yang murid-murid boleh gunakan sebagai panduan mereka untuk melaksanakan projek ni. Okay, dan saya sediakan juga rubrik-rubrik pemakahan. Jadi murid kena tahu apa kriteria yang mereka akan dinilai oleh kita sendiri dan dia menjadi panduan untuk kita lah. Okay, kalau kita tak ada panduan ni, kita pun tak tahu macam mana kita nak taksir dan berikan markah pada murid-murid ni. Yang mana project based learning ni sebenarnya di Malaysia kita ada PBD, pentadsiran bilik darjah. Okay, dalam pentadsiran bilik darjah kita ada tahap penguasaan 1 hinggalah tahap penguasaan 5 dan 6. So untuk kita bagi tahap penguasaan 5 dan 6 ni untuk kita pastikan murid capai TP5 dan TP6 dengan cara beri projek ni lebih baiklah. Okay, dan ini adalah salah satu cara untuk kita laksanakan PBL dengan adanya senarai-senarai semak tadi, membantu guru lah. Okay, sebenarnya kita sebagai guru kita kena merancang dan kita kena pandai susun atur untuk laksanakan project based learning. So ini adalah contoh project based learning STEM bersepadu untuk tingkatan 3 murid saya yang kami dah buat ni tahun 2023. Okay. So jadi murid saya dia jalankan projek ni, saya bagi tahu saiz projek mereka adalah tentang bandar teknologi dan smart city lah, bandar teknologi hijau dan smart city. So saiz bandar mereka adalah 1 meter kali 1 meter, so sangat besar. Jadi mereka adalah datuk bandar, okay, yang merancang bandar mereka, yang ada elemen teknologi hijau dan juga smart city. Okay. So saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat pemetaan. Ni adalah senarai semak kita yang pertama lah, okay, yang kita kena sediakan pemetaan PBL dengan DSKP, okay, dokumen standard kurikulum pentadsiran, okay, bagi setiap subjek. So saya bagi contoh subjek sains lah sebab saya cikgu sains. Okay, jadi macam mana kita nak buat pemetaan ni? Okay, kalau ikutkan dalam DSKP memang ada cadangan-cadangan projek ikut ada tema tertentu. Okey, dalam cadangan ada 2 projek. Okey, semester pertama dan semester kedua. Tapi rasanya kalau untuk kita bagi murid tahap penguasaan 5 dan 6,
Okay, jadi rasanya tak cukup dengan 2 projek. Okay, mungkin kita boleh buat lebih untuk membantu murid menguasai okay, mata pelajaran dalam tahun tersebut. Okay, mata pelajaran kita lah, okay, mengikut topik-topik tertentu. Kalau saya memang suka buat projek untuk anak-anak murid saya. So saya nampak lah sebenarnya PBL dia ada skala kecil, ada skala besar dan ada skala bersepadu. So macam contoh saya tadi tu, murid saya buat projek bandar teknologi, okay, Smart City. Itu adalah skala bersepadu lah sebab dia kena bersepadu dengan mata pelajaran lain. Okay, selain sains, mereka kena bekerjasama juga dengan cikgu-cikgu matematik, cikgu-cikgu sains komputer, asas sains komputer, okay, cikgu geografi, okay. Mereka akan kerjasama, mereka tahu dia saling berkait lah, that's why namanya STEM bersepadu. Okay, so jom kita buat macam mana kita nak buat pemetaan SK. So ini adalah contoh-contoh aplikasi AI generatif yang kita boleh gunakan dalam PBL kita. Okay. So ini adalah contoh-contoh ni rasa semuanya dah pernah familiar kan, dah dengar. Okay, ada yang pertama sekali ChatGPT lah. Okay, dan yang terbaru, yang terkini ada juga DeepSeek. Okay, Magic School. Okay, siapa yang pernah guna Magic School? Boleh bagi dekat ruang message, tulis 1. Okay, siapa pernah guna Magic School? Okay, Gemini, Copilot, Canva. Sekarang Canva pun, sekarang Canva dah Enchanted, dah yang baru kan. Siapa dah upgrade Canva? Okay, tulis 2. Okay, so ini adalah salah satu AI generatif yang kita boleh guna sebagai seorang cikgu. Okay. So kegunaan dia adalah kita mencipta idea projek yang selari. Saya nampak dekat message ada yang guna 1, maksudnya dia dah pernah guna Magic School. Okay, Magic School biasa saya memang terangkan pada cikgu-cikgu, gunalah Magic School. Dia memang sangat membantu cikgu lah. Okay, tapi malam ni saya more kepada ChatGPT lah. Kalau sebab saya dimaklumkan masa peruntukan diberi untuk presenter 30 minit ke 40 minit. Okey. Kalau nak terangkan explore semua, saya rasa 2 jam lebih untuk saya je. Okey. Jadi menjana soalan beraras tinggi, okey, dan membantu pelajar menulis refleksi dan laporan. So kita juga bukan kita je kena pandai ataupun mahir guna AI generatif, kita juga kena ajar murid, okey, macam mana guna AI. AI adalah sebagai alat, bukan pengganti guru. Itu yang kita kena ingatlah, sebagai alat untuk dalam pendidikan kita. Okay, dan kita boleh merancang rubrik penilaian kita, mencipta poster, infografik dan bahan visual projek, menjana tugasan berpandukan tema projek, meringkaskan data atau isi kandungan projek. Okay. So ini contoh prompt. Okay, rasa semua tahu kalau kita nak ada guna AI, kita akan guna prompt lah. Okay, ni contoh prompt, boleh salin sebab saya pernah guna beberapa prompt. Okay, kalau saya tulis ringkas saja, boleh bantu buatkan pemetaan PBL di dalam DSKP Sains tingkatan 2 bagi setiap tema beserta bidang pembelajarannya. Dia takkan bagi yang lengkap. Okay, dia akan bagi yang tak lengkap lah. Memang saya dah semak ada tajuk-tajuk sains yang tak ada, bukan dalam DSKP di Malaysia. Okay, maksudnya bukan dalam buku teks di Malaysia lah. Dia campur aduk, maksudnya dia tak kenal DSKP di Malaysia ni. So jadi kita kena, saya buat semua ni jelas, tema, salinlah semua bidang pelajaran tu dalam topik sains. So apa yang dia bagi tu, okay, copy prompt, paste sini boleh? Sekejap ya. Okay, rakan-rakan guru boleh je cuba gunakan, ini saya prompt untuk ChatGPT lah. Okay, rakan-rakan boleh cuba ChatGPT masing-masing.
rasa dalam message tu dia tak cukup, tak muat untuk wording tu, dia kena sambung lagi. Boleh guna Google Docs saja, letak link. Biasa kami guna Oh, Google okay. Docs. Google Doc kan. Tampal je link tu dekat message. Sekejap Jangan dibuka-buka toh. Apa boleh ngomong kayak gitu tuh? Sekejap saya cuba share link untuk ni lah, untuk prompt yang pertama. Okay, saya dah share link Google Doc. Okay, so boleh rakan-rakan peserta kat sini, cikgu, bolehlah cuba dapatkan dekat, gunakan dekat ChatGPT. Okay, so jadi bila saya gunakan prompt ni dekat di ChatGPT, okay, apa yang saya dapat hasilnya adalah dia keluarkan terus, memang dia bagi cadangan projek mengikut tajuk dan standard kandungan. Okay, saya present.
Okey, ni dia keluarkanlah. Ni sebenarnya saya dah edit, kemaskan jadual dia tu di dalam Google Doc. Okey, so dapatlah mengikut tema, sebab dalam sains ada tema 1, tema 2 dan 3 dan 4. Ini adalah untuk sains tingkatan 2. Sains tingkatan 2 total semua untuk topik ada 13. Okey, jadi dia ada tema-tema tertentu. So tema 1, tema 2, tema 3 dan tema 4. Kalau kita tengok kat sini, dia dah bagi juga cadangan projek PBL. So cikgu boleh, tak semestinya kita ikut semua. So kita boleh sesuaikan, dan kalau kita bersetuju, kita boleh tick lah. Dalam banyak-banyak projek ni, bukan semuanya kita kena jalankan. Okey, ni adalah cadangan yang kita mungkin boleh bantu murid kita untuk naikkan tahap penguasaan dia lah. Okey, ikut terpulang pada mata pelajaran masing-masing. Okey, setiap mata pelajaran tak sama, okey, dia punya cadangan projek, dan kita boleh je lebihkan. Contoh kalau dalam sains, dia cadangan projek dia 2 kali untuk 2 semester. Maksudnya 1 semester 1 kali. Tapi kalau saya memang suka murid explore dan dia buat pembelajaran tu secara hands on. So murid bila dia bina ilmu dia sendiri, so ilmu yang mereka belajar secara inquiry, secara hands on activity, kita ada fun learning, dia akan lebih ingat dan akan boleh manfaatkan lah, okay, untuk mereka survive akan datang nanti. Bukanlah semata-mata untuk exam, tapi mereka sebab minat, kita nak tanamkan minat mata pelajaran sains. Okay. Bila kita dah buat, ini adalah gambaran masa mula-mula lah saya bila buat ChatGPT. Okay, bila kita dah buat pemetaan, kalau tadi tu dah pemetaan PBL dengan DSKP, so kita buat rancangan pengajaran pula. Setiap guru mesti ada rancangan pengajaran. Tapi untuk PBL macam mana pula? Sebab dia perlu mesti ada tempoh masa. So tak mungkin kita boleh buat projek dalam masa 1 hari. Okey, jadi ada tempoh masa cadangan mungkin 2 minggu, jadi kita perlukan rancangan pengajaran selama untuk 2 minggu tu lah. Okey, jadi contohlah kita pilih topik projek Eco Hero Muda untuk SK 2.4 ni, peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan alam 2.41. Okey, jadi kita pilih projek ni. Ini contoh. Okay, so contoh. Jadi kita buat prompt ni juga. Okay, berikan contoh RPH. Okay, so dekat ChatGPT, di ChatGPT dia akan keluarkanlah cadangan RPH tu mengikut arahan kita. Okay, bila kita tulis prompt, kita mesti tulis dengan detail apa yang kita kehendaki dalam RPH kita. So di sini yang warna merah ni adalah yang mana cikgu boleh tukarkan. Okay, tajuk sains tingkatan 2 ekosistem projek Eco Hero Muda, okay, SK 2.4 peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan alam 2.41 yang mengandungi dalam RPH kita untuk di Malaysia. RPH rancangan pengajaran mesti ada objektif, aktiviti dan refleksi. So menggunakan model 5E. Model 5E itu adalah engage, explore, explain, okay, semua tu, dan beserta soalan-soalan kebat. Soalan kebat adalah soalan kemahiran beraras tinggi yang mendorong murid untuk menjalankan PBL. Ini adalah ayat prompt saya lah. So apa yang hasilnya seperti gambaran di bawah, ini adalah contoh rancangan pengajaran. Okay, jadi bila kita dah bina rancangan pengajaran, okay, jadi kita perlukan panduan pelaksanaan PBL. Okay, nak saya sharekan prompt tu ke? Sekejap. Okay, kita buat panduan pelaksanaan PBL. So macam mana buat panduan? Panduan ni adalah untuk kita beri kepada murid.
Okay, so macam mana murid nak laksanakan? Jadi kita kena bagi panduan, tajuk projek dengan tempoh masa 2 minggu seperti yang dicadangkan dalam RPH lah yang kita rancangkan. Projek ni mesti dijalankan selama 2 minggu. Okay, yang mengandungi peranan setiap murid dalam kumpulan, langkah-langkah pelaksanaan projek, sumber rujukan dan juga hasil akhir projek yang kita kendaki lah. Okay. Ini adalah contoh prompt. Jadi ini adalah saya tunjukkan panduan pelaksanaan PBL untuk murid. Okay. Okay. Bila ada panduan pelaksanaan, saya share juga hasilnya. Okey, saya tunjukkan ini hasil saya gunakan prompt dalam ChatGPT. Okey, panduan pelaksanaan PBL untuk murid. Ni saya gunakan contoh yang tadi itulah. Okey, Eco Hero Muda. Okey, boleh nampak ke? Ada. Okey, ada kan? Okey, ini adalah yang hasil daripada prompting di ChatGPT. Okey, panduan pelaksanaan PBL untuk murid. Okey, so peranan setiap murid pun dia dah bagi juga panduan untuk murid melaksanakan. Jadi semuanya dalam murid, contoh dalam satu kumpulan ada 4 hingga 5 orang. So jadi semuanya ada peranan masing-masing untuk mereka berkolaboratif sesama. Okey, untuk kerjasamalah ada ketua projek, ada penyelidik. Ini adalah cadangan. So cikgu boleh tukar juga peranan murid ni sekiranya perlukan bersesuaian dengan projek itulah. Okey, dan langkah-langkah pelaksanaan projek untuk 2 minggu. Okey, ini adalah cadangan-cadangannya. Semua yang dicadangkan dalam ChatGPT, okey, cikgu boleh sesuaikan dengan subjek cikgu, kelas cikgu, murid-murid cikgu dan semuanya lah. Tak semestinya kita kena ambil semua. Kita kena ambil hasil daripada ChatGPT ni sebagai panduan kita dan kita boleh ubah suai mengikut kelas dan kesesuaian projek kita. Okay, ini contoh hasil akhir projek lah. Mungkin murid yang tahap sederhana hasilkan ataupun tahap rendah boleh hasilkan poster digital. Okay, mungkin murid di tahap sederhana boleh hasilkan video pendek. Kita kesesuaian sebab dalam kelas kita mesti ada pembelajaran terbeza sebab semua murid kita bukanlah tahap yang sama. Jadi kita raikan semua murid kita. Okey. Ini adalah contoh panduan lah. Okey. So bila kita ada panduan, murid kita dapat laksanakan projek tu dengan lebih jelas. Dengan hasilnya akan lebih baik. Jadi kita sebagai cikgu tak boleh underestimate murid kita dia tak mampu buat. Mampu sebab guru adalah pembimbing, guru adalah facilitator lah. Okay.
Di saya agak ya. Ya, suaranya agak macet ya. Ini sinyal mungkin. Ke internetnya. Ya, freeze ya. Dah freeze sebab dia mungkin hujan lebat sana Pak Danang. Ya. Oke. Okey, ada. Oke, silakan Cikgu Nuraina. Okey, saya teruskan Sore hari ni internet tak nak berkawan dan bekerjasama dengan saya. Okey, selepas kita dah sediakan panduan pelaksanaan PBL, kita mesti sediakan instrumen pentaksiran PBL. Instrumen ni adalah contoh-contoh lah yang mana instrumen, elemen instrumen yang diperlukan untuk cikgu ikut kesesuaian cikgu. Untuk kelas dan mata pelajaran masing-masing. So ini adalah senarai semak projek PBL, senarai semak kajian projek, laporan ataupun juga senarai semak pembentangan projek. So saya gunakan prompt ni, binakan instrumen pentaksiran PBL untuk guru dengan elemen yang diperlukan seperti yang saya warnakan adalah yang rakan-rakan semua boleh tukarlah ikut kesesuaian masing-masing. Ni contohnya. Nanti saya akan masukkan dalam link Google Doc tu yang saya sharekan. Jadi rakan-rakan semua boleh ambil lah, copy dulu link Google Doc tu. Nanti saya akan update lagi dalam tu. Apa instrumen ni? Instrumen ni untuk kita buat senarai semak murid kita ni dah sediakan ataupun tidak. Ni adalah contohlah senarai semak. Senarai semak untuk setiap yang kita perlukan dalam projek kita. Projek PBL ada tajuk ke tidak, murid hantar kaji projek dengan jelas, capai objektif ataupun tidak. Semuanya kita boleh ikut kehendak kita lah. Saya tunjukkan contoh hasil dapatan saya menggunakan ChatGPT dan semua ni macam saya pesan tadi, kita sesuaikan dengan kelas dan subjek masing-masing. Kita jangan tiru semualah, jangan tiru semua apa yang ChatGPT sediakan. Kita boleh ubah suai semuanya. Jadi kita dapat idea lah, ChatGPT ataupun AI adalah sebagai alat dalam membantu kita dalam pendidikan kita lah. Instrumen pentaksiran PBL. Ini adalah contoh yang saya dapat lah. Saya besarkan lagi. Maklumat asas, ini semua yang ada. Jadi senarai semak ni juga kita boleh juga beri kepada murid kita supaya mereka dapat kenal pasti. Semua part ni, semua elemen ni mereka dah kaji ataupun dah sediakan ataupun tidak. Memudahkan kita dan juga memudahkan murid kita lah dalam pelaksanaan. Senarai semak laporan projek, dalam laporan tu format ni macam mana, kita boleh sediakanlah, boleh tukar ganti. Ni kriteria untuk pembentangan projek, semuanya ada. Dan kemudian dalam selepas kita dah sediakan instrumen, part akhir sekali adalah kita sediakan rubrik untuk pentaksiran. Rubrik ni murid memang kena ambil maklum. Ini adalah hak mereka. Yang mana macam mana kita nilai murid kita.
okey, menggunakan rubrik-rubrik yang kita sediakan. So rubrik pemakahan yang diperlukan guru, ini cadangan saya lah. Okey, ikut keperluan masing-masing, hasil akhir projek, pembentangan, laporan projek dan juga kajian projek. Macam mana murid dapatkan data daripada semua ni lah. Okey, share slide insyaAllah. Lepas ni nanti saya share. Okey, macam mana murid dapatkan data, mereka buat kajian berdasarkan isu ataupun problem yang kita berikan. Okey, so ini adalah prompt, binakan rubrik pemakahan bagi pentadsiran PBL bagi elemen macam biasa yang warna merah tu kita sesuaikan ikut kehendak kita dengan mengambil kira peranan dan kemahiran murid lah, kreativiti juga tempoh masa projek. So bila saya masukkan prompt ni dengan detail, okey, jadi ChatGPT ni saya gunakan ChatGPT, saya tak gunakan Magic School. Okay, kalau Magic School pun ada juga, Magic School the best part dia ada rubrik juga, okay, boleh membantulah. Okay, so ini ChatGPT rubrik pentadsiran PBL, so dia ada bagi markah. So skala 1 hingga 5 lah. Kalau cikgu nak gunakan bukan skala 1 hingga 5, cikgu nak gunakan markah 0 hingga 10, 11 hingga 19, okay, ataupun 11 hingga 20, yes, cikgu boleh masukkan, tukar dalam rubrik tu, dalam prompt, okay, kehendak yang kita kehendakilah, skala markah. Okay, ni saya tak masukkan skala markah, jadi dia bagi ikut skala dia lah 1 hingga 5. Okay, jadi saya tunjukkan juga hasil dia. Okay, ini adalah rubrik pemakahan pentadsiran PBL. Okay, jadi semasa kita menilai projek ataupun pembentangan kita dah ada lah, tapi sebelum murid membentang dan hasilkan akhir projek murid, kita dah bagi juga rubrik pemakahan ni. Ini adalah hak murid-murid kita. Mereka tahu apa yang kita nak nilai dalam hasil akhir projek. Okay, jadi semuanya dinilai secara adil dan dengan betul lah, sebab kita dah bagi pemakahan, murid dah bersedia dengan lebih baik, okay, untuk mereka membentangkan hasil-hasil projek mereka. Okay, ini contoh rubrik pemakahan pentadsiran. Macam inilah juga macam mana saya jalankan untuk projek PBL murid-murid saya, daripada segi pembentangan projek, daripada segi laporan projek. Sekiranya projek cikgu perlu laporan, yes. Tapi pada saya, pada khidmat saya, laporan sangat penting sebab ini adalah mengajar murid kita setiap buat kajian ataupun eksperimen pun perlukan laporan. Okay, dan mereka akan buat laporan sehinggalah mereka masuk ke universiti pun tetap kena menyediakan laporan. Okay, sebab kita nak sediakan murid kita untuk masa depan mereka. Okay, menghadapi cabaran masa depan. Okay, so ini laporan projek, mereka belajarlah. Okay, kajian projek, macam mana mereka persembahkan data. Okay, dan kajian dikaitkan dengan hasil projek juga dan juga penyelesaian masalah. Okay, ini contohlah rubrik pemakahan, rubrik pentadsiran. Selain daripada itu, dalam rubrik ni juga, okey, cikgu-cikgu, rakan-rakan semua perlu juga ada soalan, okey, semasa penilaian. Jadi kita boleh guna juga apa tu? Soalan pandulah, soalan berpandu untuk guru buat pentadsiran pembentangan murid. Okay, so jadi ini adalah prompt, binakan soalan berpandu untuk guru semasa pentadsiran PBL dijalankan dalam aktiviti pembentangan projek. Maksudnya semasa pembentangan lah. Okay, soalan-soalan berpandunya lebih kepada kefahaman terhadap projek. Okay, ini adalah contoh lah.
sebagai guidance. Sekiranya cikgu boleh tambah lagi soalan, tambah. Ini adalah sebagai idea. Kita nak generate idea cikgu apa yang nak disoalkan kepada murid semasa mereka membentangkan hasil akhir projek. Okey. Saya harap dah sampailah ke penghujungnya. Saya harap perkongsian saya membantu guru-guru semua untuk melaksanakan projek based learning. Okay. Oke, kayak gangguan sinyal lagi, Dokter. Yes, Pak Nanang. So I think we are already almost reaching the end of our sessions. And together with us also we have also okay, silakan Cikgu Naina. Sikit lagi. Okay. Sekian saja untuk sharing saya malam ini. Harapnya bermanfaat dan boleh digunakan untuk semua dalam melaksanakan project based learning. Thank you very much, Cikgu Nuraina binti Matlan. And together with us also, we have also a participant from Japan. Probably he unable to understand what Teacher Nuraina been presented just now. But Mr. Masato actually what she trying to present today about the project-based learning when she doing assessment based on the AI generative by using Magic School as well ChatGPT. So I believe that in your country, in Japan also might be using ChatGPT or Magic School, Mr. Masato. What about you, Pak Nanang? Do you use also ChatGPT as part of your learning assessment in your country? Yeah, for myself, I always use Gemini. Okay. Right. Gemini, yeah. But we have a question, Dr. and Cikgu Nuraina. Yeah. Silakan. We have one question. Let me read. Etika apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan AI generatif untuk menilai proyek siswa? Bagaimana nih, Cikgu Nuraina? Boleh ulang semula Pak Nanang? Oke. Ini saya, ini di kolom chat. Oke. Adakah mungkin etika ketika menggunakan ini kan kita berbicara ke siswa ya, siswa ketika menggunakan AI itu kan mereka lebih cenderung meniru ya. Nah, ini bagaimana dari sisi kita sebagai cikgu atau sebagai guru untuk mengantisipasi itu gitu. Oke, untuk etika ni biasanya saya akan terangkan juga, jelaskan kepada murid supaya mereka tidak plagiat, tidak tiru. Okey, sebab ChatGPT AI dia tiada emosi. Okey, jadi kita boleh nilai juga kalau hasil laporan mereka tu mereka menggunakan AI dan copy betul-betul lah terus. Okey, kita boleh dapat lihat, kita sebagai cikgu pun kita boleh kenal sebab tulisan ataupun penerangan murid kita sama ada ini ada AI ataupun daripada murid sendirilah. Kita boleh dapat kesan. Saya rasa macam ada satu tool juga yang kita boleh dapat kesan, itu adalah daripada AI. Saya tak ingat apa nama apps tu. Kita boleh dapat kena pastilah. Tapi walau macam mana pun setiap kali kita menggunakan digital ataupun apa sahaja aplikasi, kita sentiasa menekankan etika daripada segi cyber security. Okey, murid supaya tidak menggunakan sewenang-wenangnya ataupun membuat sesuatu yang tidak beretika lah, contoh pemalsuan, okey, contoh menggunakan copyright. Okey, jadi murid tahulah tidak
tidak semudah di hujung jari sebenarnya. Sekarang internet di hujung jari di murid-murid kita milenial ni. Jadi kita kena sentiasa terapkan. That's why ini pun adalah salah satu nilai lah untuk membentuk murid-murid kita di masa depan. Oke, baik. Cikgu Nuraina, terima kasih banyak ya. Jadi memang harus ditekankan ya, dan kita sebagai guru harus mengawasi ya untuk murid-murid itu ya. Oke, kalau yang kita saya pun nak tanya juga soalan ni Cikgu Raina. Kalau para guru-guru ni terbiasa dengan penggunaan ChatGPT ataupun Magic School, apa saja menggunakan AI ni, tidakkah ia mengganggu daya kreativiti seorang guru tu? Mic dia mute. Mikrofon. Okey, mengganggu daya kreativiti. Pada saya dia tak mengganggu daya kreativiti sebab ikut pengalaman saya, okey, sebelum ada AI pun saya yakin saya kreatif. Okey, sebab kita sentiasa guru dia sebenarnya pembelajaran ni adalah lifelong learning. Okey, kita akan belajar banyak perkara. Selain wujudnya AI pun kita dah gunakan juga digital yang lain. Okey, dan kita juga digalakkan membaca. Jadi kalau AI ni pada saya dia adalah sekadar untuk membantu guru menjana idea. Seperti yang tadi saya cakap, tak semestinya semuanya kita perlu ambil sebulat-bulatnya daripada hasil AI. Kita boleh dapat, idea ni macam gini, kita boleh gabungkan dengan apa yang kita fikirkan lah. Mengikut kesesuaian dalam kelas dan murid kita. Tak semuanya yang dicadangkan ataupun yang digunakan dalam AI itu kita harus guna, dan ia mengganggu kreativiti guru ataupun murid tidak. Okay? Sebab murid saya pernah ada juga tanpa saya suruh. Mereka menggunakan AI untuk berfikir kreatif, menggambarkan tank oksigen yang membantu untuk angkasawan. Okay? Jadi macam mana dia nak menggambarkan tank oksigen tu untuk angkasawan yang lebih mudah angkasawan gunakan di sana. Okay? Dia menggunakan AI dalam Canva lah. Okay? Jadi dia nak melukis tu dah menjadi realisasi dalam menggunakan Canva. Dia tak mengganggulah kreativiti sebenarnya pada saya. Baik, terima kasih Cikgu Nuraina binti Mazlan. Pak Nanang, kita dah menghampiri ke hujung sesi kita pada kali ini. Kita silakan Cikgu Jebat untuk menyampaikan sepatah dua kata dulu. Silakan Cikgu Jebat. Saya suka dengan soalan Dr. Basha tadi. Kreativiti ni satu benda yang saya percaya dia memang dimiliki oleh semua orang, dan KPM telah pun susun. Baru-baru ni YBN Menteri Fazlina Sinik dengan kami di Kota Kinabalu, dan kita ada dua generasi, saya suka nak kongsi dengan Dr. Basha. Dia ada dua entiti tau, digital immigrant dengan digital narrative. So itu kita yang dan KPM tengah susun bagaimana kita nak hadapi 2027. Dan itu sebab dia orang kita tengok dia akan ada perbezaan, dan saya percaya dengan pendedahan dan juga perancangan KPM ini sendiri, sebenarnya cikgu-cikgu ni kalau sebelum yang seperti mana Cikgu Aina cakap, cikgu dah kreatif. Dia memang kena kreatif. Macam mana pun sebab dia akan menghadapi 40, 20, 30 orang pelajar yang pelbagai. Dan itu memang di dalam skop pendidikan seorang cikgu untuk menguasai dia punya kelas. Dan saya percaya daripada perancangan KPM ini sendiri, saya percaya memang insyaAllah kita akan bersedia untuk hadapi perubahan 2027 lah. So memang cantik lah sebenarnya. Walaupun AI itu memang salah satu perkara dia, sebab itu KPM terutamanya di Malaysia, apabila perubahan berlaku, dia akan tekankan pertama adalah kita punya pendidikan karakter. Kita kena bina satu karakter dulu. Maknanya adab lah. Dalam erti kata lain, adab. Jadi saya percaya AI ini memang salah satu tools lah yang akan bantu untuk mencantikkan perjalanan perancangan KPM itu sendiri. Itu I think saya tambah, dan satu benda yang sangat menarik, terutamanya kami yang berada dalam ruang lingkup perjalanan pendidikan ni lah.
So tahniahlah Cikgu Ainah dan juga Cikgu Ibu Irma. Okay, thanks. Terima kasih Cikgu Jebat. So kita pun ada Cikgu Guru Besar SK Pai Rumput. Dipersilakan Puan Rozahiran. Terima kasih Dr. Basha. Saya tak sah kalau saya tak cakap. Okey, sebenarnya berkaitan dengan AI, sebenarnya saya ni orang lama. Saya adalah orang bahasa. Saya suka menulis. Jadi bila AI ni macam kita lebih merujuk kepada untuk dapat, sebab cikgu saya ada salah seorang cikgu saya memang nakal. Dia selalu tengok bila dia cakap, dia say, alamak GB dah tahulah, saya cari kat ChatGPT jawapan dia macam tu kan. Tapi budak-budak sekarang memang macam tu. Tapi tak apa, itu sebagai rujukan saja, memudahkanlah. Tapi saya berharaplah cikgu-cikgu jangan sepenuhnya sebab saya nak maklumkan dekat sini, salah satu daripada cara untuk kita lambat jadi nyanyuk kita kena banyak menulis sebenarnya. Yang datang daripada minda atau idea kita sendirilah. Okey, apa pun saya ucapkan tahniahlah, sangat hebat sebenarnya pembentangan pada malam ini daripada Ibu Irma dengan Cikgu Ainah. Dua-dua bagus, memberikan perkongsian kepada guru-guru saya lah. Ramai rasanya ini guru saya yang join. Saya pun ucapkan terima kasih kepada Pak Nanang, kepada Cikgu GB Jebat nanti memang hebat, GB Jebat yang hebat. Dan tak lupa juga kepada Sifu saya lah, Dr. Basha. Dan alhamdulillah malam ni kita dapat bersama dengan wakil daripada Jepun Dr. Basha. Lepas ni Dr. Basha kerja kat Jepun lah pula. Okey, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya dan guru-guru saya. Terima kasih Puan Rozahiran binti Hamzah, Guru Besar SK Pai Rumput Melaka. Pak Nanang, a few words before we end our sessions, Malindo Connect 2 Seri 5. Pak Nanang. Oke, ya atas nama dari Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Irma dan Cikgu Nuraina yang sudah berbagi ilmu di Malindo Connect 2 seri 5 ini. Semoga nanti di waktu-waktu mendatang jangan kapok ya, kalau berbagi lagi gitu ya. Oke, cukup Dr. Basya. Mungkin kita foto dulu sebelum berakhir. Before that, I would like to express my heartfelt gratitude for our two participants from Japan who are joining us tonight for Malindo 2 Connect 5, Mr. Masato and Reiko. Thank you very much for joining us tonight. Also Koyama, Dokter. Sakayama, Koyama, Then another thing is kita switch on the camera sebab kita nak ambil gambar. Kehadiran jangan lupa ya. Kehadiran jangan lupa untuk SPL KPM, guru-guru. Sudah share. Okay. Please turn on your camera. Switch on the camera, do not open the camera Pak Nanang. Nanti barai, nanti hancur. Switch on Okay. Sebentar. Hai Reiko. Kita mau kasi off dulu message supaya dia tak ganggu. Okay, kita nak ambil gambar that side. Silakan. Maulana, backup. Okay, on my mark. 1, 2, 3. Cheese. Hold on. Please wait. Okay, the second one. 1, 2, 3. Cheese. Okay. Thank you. Sorry, thank you much. Jumpa lagi bulan hadapan. See you next month. Malindo 6 seri 6, Malindo 2 seri 6 with Malaysia. Ya, Malaysia. Thank you Pak Nanang. Thank you Cikgu Jebat, thank you Faroza, thank you Puan Raina, thank you Ibu Herma. Kita berjumpa lagi di bulan hadapan. Thank you all the trainers JCT.